Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ubak pencingan NSM, ubalong ukertong jong keseng National People's Party. Uban yakon nik election sa kaying terbar jong Kakasi Hills Autonomous District Council na katpra maukar pentor umkra constituency ulakular balada ujob hakan ikakenti kumunong mikman MDC unyile banwanra yakajingeda yakibor penyachnong kira kihima kenang ban pene bat penskam yakariti sencar ukasi. Gumma fitip baro hadi hendes nembal lekno hadin baka high court kakhangi girang ba isnong ban prikam bagi da ba isnong kalau orang secara jingya nak benta kerikasi ke jongi. Kebaru nya presang ban pas ya ke VAB handai kalau super slam mereka nak yang ke DCA nak yang governor pakum juro nak yang ke home ministry ke VAB ke digawai nak tahu ke penlong yang pada election kebaru hajinya dei buat ke jing presang jong ke NDA government ban wanra ya ke CAB ke Indian Citizenship Amendment Bill ke penlong tradisional ya ki Hindu berkibai-kibai na Bangladesh. Kini kilong atli kita ubah kiba penlong yang bangan yela ikan election MDC. Kajingnya haga banga halap ku museum barim juga district council. Kajing bomdon jong ka anti defection ne ka bagi ong ka tensidel. Na ka benta ki MDC. Kalau gawin na kita ubah haga ba na kajing penki ya ka suki siam na ka por ka penlong ya usiam kumnoy lang ban nomla ban pritam. Ka baaru ki babon ki bel ki bagi pas apo district council asu penslam apo DCA pana kalyang governor na barngim don ka nuka time frame na ka bentau governor ban aseni ka bill within that time period gombalong ha parliament pada po legislative assembly within 6 months na kalyang governor ha ban aseni ka bill kini kilong atli ki tauba ki penlong bangin ko ka jing ribat ka gitri kam ku museum ka district councils kabang santam ka bangin burdin ya ka amendment jong section kenang bagan rungno ka amendment haka jing dei na ka bandon no ka anti defection kata kali banding kong kabaaru bagan don ka amendment na ka benta o governor ba unyo ban ASEAN ki bill within a time period but kumjuru na kalang junga ko museum kumbala empower haka 6 dil ya ka jingong pang jongi lakalong na ka benta ban yada ya ka nika influx ladon ladai ke por ban pentrikam ya ka ILP type haki snong level haki right haki hima kenang ba nginyada ke influx jongki way in absent jong ILP ya sipor kan bagi empat yo ka ILP la de don kam ban pentrikam da ka ILP system haki snong haki right ba haki hima kajing sateng jong ka VAB kajing introduce jong ka NDA government ya ka CAB kidi atli ki tauba giba penlong nga bangayla biang ya kan election MDC kajingnya ka bangalak du museum ka district council way kajing bom don ka ain ketiap sen ar kajing bom don ka time frame ya ka DCA ne governor ban approve ya ki bill ki bagi pa kilong artli ki tauba na ka benta kajing bom ko kajing telikam jong ka district councils kawai kilong ban burdin ya ka amendment jong ka sexual kenang bagian rung ka ain ketiap sen bar kumjuru hajingnya dei bakan don ka time frame ya governor bar kumjuru ban check ya kajing rung ketap jong ki mandatory da ka papendon kam ya ka restriction haki snong haki right haki ma kabalong haka dur jong ILP haji di pen ulong ya ka kam hapo sansnem da ka jing trilang jong ka district council ka state government but u governor ngat hanya laban pen ulong ya kan ya na ka bentak interest jong ka state ki barok